Sopo prateli kiri ke perte ki balap pentikna penyolat bandrung isi ke lempung FIFA World Cup arjar penreu bat mano banyora yakene ke kusnam jengko World Cup arjar penreu. Hoi perlok ndak kisio tenan bat ngapi ini ke channel sebab share, like, subscribe bat rahat rekumju mentaka FIFA kelap pengerak puran nak bentaka lempung ilek kai jengko FIFA World Cup haune usnem arjarar penro hagapa baro sapo prateli kenhun kila pentikna naga bentaga tekan lempung lekai World Cup keman salong ta usnem patong ini page kini kadar teliki group stage baper ha group E kadon ka Meksiko ka South Africa ka South Korea ka Czech Republic pada group B kadon ke Kanada ke Bonacia Qatar, Switzerland. Pada grup C kemudian ke Brazil, ke Morocco, ke Haiti, ke Scotland. Pada grup D kemudian ke USA, ke Paraguay, ke Australia, ke Turki. Pada grup E kemudian ke Germany, ke Korako, ke Ivory Coast, ke Ecuador. Pada grup F kemudian ke Netherlands, ke Japan, ke Sweden, ke Tunisia. Pada grup G kedon ke Belgium, ke Egypt, ke Iran, ke New Zealand. Pada grup H kedon ke Spain, ke Cabo Verde, ke Saudi Arabia, ke Uruguay. Pada grup I kedon ke France, ke Senegal, ke Irak, ke Norway. Pada grup G kedon ke Argentina, ke Algeria, ke Austria, ke Jordan. Pada grup K kedon ke Portugal, ke Kongo, ke Uzbekistan, ke Colombia. Pada grup L kedon ke England, ke Kroasia, ke Ghana, ke Panama. Kumtaya kena ke lempung layora kado dakari Argentina haus nem arjalar paar. Pat mentakin Christian hakeleng ke pertei kiriu football ki ap kimi lenti kena ke lempung manau banyora ikan dekat trofi jong ke FIFA World Cup mentaus nem arjar penreo. Kum tatang kita ikan tin ke bun ngesuk away per video.